ikenehe megae ke kapal pesiar, ngalih sekaya lebihan bandingkan duga sepidan. Dadi kuli gegaine serabutan, gajih telah anggon maya kontrakan. Mau bersekaya lebihan, ngemasin terus dadi korban. Kadi anak ngorahang beda ilohe di Bali, kudiang beli ngabang yeling luar negeri, sinah ilo kalmeli di sisi. Lewat Skype lah gengorten, tanpa sadar adi raga sedang webcaman. Ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi, dong kene dogen di deren beli. Ditelepone bibe adi orang sayang, nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan. Ditelepone bibe adi orang rindu, nanging sujatine adi macumbu ngajamuan elenan. Kudiang jani adi buen lakar makelin, matan beli pedidin nyaksian. Lewat Skype raga ngorten, tanpa sadar adi raga sedang wekeman. Ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi, dong kene dogen di deren beli. Ditelepone bibe adi orang sayang, nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan. Ditelepone bibe adi orang rindu, nanging sujatine adi macumbu ngajamuan elenan. Kudiang jani adi buen lakar makelin, matan beli pedidin nyaksian.